Ari sedang harapat akan rasa lawan sila kape Raja Sugriwa. Mapan deduk nguni Purwurital sedang anang betunang tapu mereka nang kiri siya muka. Mapan terempas jadi kandang tapu. Sawadian kau sakasik lawan raksasa mengaran sang tasenadi. Ikon ikan mitanya. Oh, ini mana ada kau bau rasa? Kau buangkannya. Buangkan lo nira puasa wangke. Neki kanang serinari dia menengcarakan rumah ke ruang sana. Mangki cara ketualen perayu umat Sugero ditiang daging oja kadidel pawecanan ratu mantu goreng itu yari wis kartu lu gerahu sirik caraku no hadi beli tepung emang kebersing ada belesnya nih dewa.
Ninapi teh mawinan beli. Nauking anak buka dirau dini di paruman. Sawire wenton pidabda beli ni bakar nyari tayang ini beli ni maluadi kinten aran. Yogi tarak. Mapan pirang dina kunang lawas. Kakantu kanangun tapuk mari kanang. Kiri resyo buka. Duit ning mangke durung pastet di kanang tapuk kakantu. Nah tuadi. Pirang dina kunang lawas. Dane malu. Ditu di gunung resyo mukone beli nak manangun tapuk nan dituadi. Kewalo te kayang jani konen para sido peragat tapan beli ni yasan beli ni itu di untuk gunung resya muka ni adi. Mopot ono raksasa mengaran dasana Wong usak ngasih tapan kakantu. Hane mawinan sing paragat tapan beline adi. Sawire tapan beline gugol. Uskake ke usak asik. Kena raksasune. Raksasa benjol besar. Raksasune itu madani rakwano. Gitunya nanti. Waduh. Kantu parasido ngasorakan kunang raksasu mengarana sanadu. Kewalo adi. Wenton masih kadi pesuai canido sang yang widiwasu. Parasido raris beli ngasor ni ngalang. Raksasu ni totonan ane ngusak ngasik tapan beli ni ditudi resi muka. Kewalo mangkik mano. Makayun kakanto, ore parayu amastakan kunang tapu. Ne jani adi, beli bakal ngorahang tekening ragan adi mapan dukuni tapan beli ne konen peragat. Jani ado kenah beli ne bakar meragatan. Tapan beli ne ditu di resya muka adi. Mangkip gitu. Sido, mangdo sido. Angemet, angaraksa kunang kiskendo di raja. Ne jani, adi ne bakal serahkan beli. Kiskendo di raja ne. Pang sido, ya nanti itu nyago. Wireh. Beli nak sebuah madan memusuh yang ngajak ide sang rawano nyenawang nyen jak ngakar ngalih beli mai adi tepuk kena tuh maka kena beli ni nunden adi bakal mangdo nyago menjaga-jago di kis kena di rajun muang sedren kakak tu mengaran dia Dewi Taruwanang gitu. Hangaraksu juga. Nenek pun bersih kadi. Aduh mina kadi seterin beline. Ane madan dia taruh. Do adi yang masih ane ngarakso. Ngemit kenten yang kemana-mana beli. Ong kadi yang pun apa. Kurina setindu. Kengken yang pidap-dap adi deh, yin pengide beli ni buka gitu adi. Tuan anu solo, tuh, kaku. Ono saturan kopi raja supali sugriwo kaya mangki. Yen makayun ni ulun.
ingandi kawyo malih kanangun kunang tapu. Sugro ratu ditiangon jah bawa sepawacanana ratu. Atau beli agong. Ni ada maka pebuati tiangnya. Ini kemana hantuk dia? Ini kerasa-rasa cek. Do buin ratu nangun tapu. Tapi mawinan. Sawireh. Beli subuh kesengok. Sakti mawi sisu. Cek kerasa-rasa tanpa guna. Beli bakar ngelantur ben tapu ni totonan. Mopon kitu sinanggah ikanang rat. Unang ingandike. Hangamong ikanang kiskendo diraja. Apa buena ratu jane sampun ke bawah nato. Mula wenang ratu bakal nyerak-ngerakso dini. Di kiskendo di purun. Ngelarang dari parartun kasih punya bakti tekening pari banyak kenten ya ratu. Wah, yoi, ya nari nasu, yantan pasti tak kena kunang tapan kakantu, meh kan. Waduh, aku kunang tapu kakantu. Tuh Hadi doh yang ngarawas buka kita Hadi. Yen sing paragatan beli tapan beli ne dituri gunung Resia mukun. Yen cara nak melajah jak nunggak asane nyen beli Hadi. Hoyo sumanang sayu kita ya. Aduh tuh Hadi nyen bakal sang sayu tekenang beli. Nak beli subuh nyagaran ragana dini bakal nyagut menjaga-jaga dini dikis kendo di pura ni itu masih nyago kurenan beli ni tuh koko in mangkano tan sido mawarako mangki sido kapi sugriwa. Tuh yen kenten ratu ditiang seng bengidang ngomong apa malih sing idang matur-atur apa malih. Cek durus sampun ratu lunga kering giri Resia mukone maragat tapane ratu. Wah, in mangkano mangke juga kakandore para itu mujug mari kanang Resia mukone. Oh, geli.
kinana. Subuh di ngaji. Kadi penganikan itu tuagung. Sang kapi Raja Subali Nemerdah. Suponang. Hidup yani bakal lungo. Kemu ke Gunung Resia mukane. Kan meragat kone tapal itu. Kisah Merdah. Kiwalunang. Cangcak bingung apa kan anak? Bingung sini. Apa makanya bingung? Tuh ngudo ida sang Subali. Jak matapo di gunung-gunung di alas-alas. Tuh sang sing ngerti. Mencara cai ini kengken dah. Yen cara cange. Ada yang hidup di kota. Di kota tidak mau hidup. Mapan di kota. Akses halo. Apa alih serba instan. Di kota tu. Di kota tidak menau. Kena ngalih TV. Sebuah ada muka TV. Sebuah ada ngalih HP. Apa ada di HP ni. Demen je hidup di kota. Demen je. Sing cara nanangnya sing. Madi sing. Sing cara nanangnya. Hidup di kota tu cak bising merah. Mungkin motor. Mungkin makenapan. Mungkin mesin. Mungkin pabrik. Kad mungkin pisago barang wujud. Ya nanang tu cak bising. Banyak stres. Ngitung stres. Sedep stres. Walau yang dialasin len. Yang dialasin jak. Mungkin jak cara tenang asan hidup Merdah. Tenang. Tenang. Mapan dialasi asri. Munyi bak buka cara ganding. Mungkin nunang. Oke suaranan ke kiri-kiri. Ring sejeroning alas. Yang dialasi. Mau kenop munyi lakar di ngaji. Ada munyi ane ngai tes, ada munyi ane ngai getap, ada masuk munyi ane ngelangan. Oh gitu Waduh, tiniru ring kerat ning kayu masalin. Gitu masih dipun-punyan-punyanan saling kosot. Gampang oleh hidup sang yang bayu. Yen diragu di manusia. Yen man saling kasat, saling kosot. Pastiku sampai subuh lakar ngemetuang api, ngemetuang biudo gitu. Yen punyan kayu sih. Waduh masih ini cari punyanting dah. Punyanting. Diapin yo mesak-sak-sak-sakan gitu. Kewala. Dinyujo kai ini barang menek sing ada saling petungkas sing ada saling peselengkatin. Oh gitu nah. Suaran biuh kerada munyin air terjun dah air bah. Tuh ane mak ada tenang cangkala anake mene metapo ane mesemedi. Cek jelap penuh alih di beten jarok-jarok kan nak ditu yang alih ketenangan Bang Tawang Cing. Oh gitu dah. Maki cuki kaki kukang musawuran. Maki cuki kaki kukang ikataki dongkang Bang Tawang. Katak dongkang melen katak dongkang. Len ci. Len subuh patuh manusia rasi subuh patuh. Kewalen nu masih cingidang ngai wuyut ngai biuto lini katak dongkang len ai ratu jak dah ngelangenin saling pesaut norda. Oh gitu dah. Walang keke kinyang menangis sudoy wasan ci walang keke dah makobor kadiraseng ya selangit kinyang menangis ilubak ngeling. Adi ngeling lubakin na. Uranane beling Bang Tawang Cing. Bah, cek lubak beling tawang nanang cek
bali pos keliling nanang nih pasing jek itu merdah saljani lupa ngeling. Tawangki karena kengken ngeling, karena kengken ngeling. Kuranane beling sing idang alih maman merupa siap merdah. Sing idang alih siap anggone maman kitu nake au kitu maksud nanang. Ngapa apa makato? Sawire siap jani sebutlah mekanang. I manusia jaga enak kanang siapa tu mawinani lupa ngeleng sing idang aliang kuranane maman sawireh beling kari manglekat gitu nanang au mapan supaya lobo sani manusia tuh gitu nanang wiwasan cito kalas kelewih nalas warda apa buene alas nak mendampingan pasih pantawan mendampingan pasih. Tuh mawinan asli kena alam. Sekonden mapan konden kau sakasik oleh manusia. Dia nusa kasik oleh manusia. Itu karena di kekacauan itu ada wanci dah. Tuh mawinan nanang demen hidup di tengah kenalas. Sing ada kekacauan. Tan ci nepukin anak miyagan di alas. Tan ci nepukin anak ngebom di alas mendikodo baru bisa tuh ngebom tuh kodong kedo nanang au nangali kekacauan apa katinci tuh nang daya nanang lebihan munyi nih raga dini nak udian kekade nanang udian nih dah nih raga kaden man tukas lakar menjaga-jaga dini dikis kena di pura nih mapan nih sang suwali bakar lungo kemu ke gunung lesia muka nih nangon tapus saja merdah. Jani ide sang sugriwo orena mang dosido majaga-jaga dini di kiskena di raja yen cara jani pemerintahan sementara ada mardah. Oh gitu nangau dah. Nih jani jalan dah pangsing yang alan kasep. Daukeng watakin palawaga ni makejang mang do jaga-jaga ring kiskena di raja. Betul jalan-jalanan dah. Bocok ke cek sepan maketos ketira seduwe sing tepuk tuh pondok madan sedio teken ide sangka piraja dah nak tunir menjaga-jaga jak sekon yang menjaga-jaga sing cara cai tungkulan ngudi kape menjaga-jaga anak ngabobom si tepuk lewat main tuh tenanang orang cang nak kelak katin cai tersalju tidak tuh iwas tidak angin ini ngelinus ceklah punyan kayu ini nyereneng kan terus saja nang sing ada lianin putraan itu betara bayu nih bakar medal itu sang marudi bakal medal nih bang Dawanci so gitu nanang jalan jor-jor aja pangsing cek kena angin puting beliau nasi mekebar kalau lewat jenik jangan jalan
watakin wanara parasam. Enak pada jaga-jaga mangkat kita. Mapan kana titok siru. Sang supali, lama kena siru jaga-jaga mari kanang kis kena di pura. Mula saja putra ni dapat arah bayu. Saja nak cekain geden bayu ni, mana bayu nak dia. Dodo iwasan tidak. Wah tekan bajang-bajang para bajang-bajang patuh payah sana dah. Kian. Ratunan dah jeng orang kita lah katincang lah kata wah. Cai nak turun bolak tekan nak lu. Turun cetu celak kotor, cetu cenik tu. Adik cang orang nanang cenik tu. Menaja cai nanang kan 70 tahun umur nanang bedot macbin ngelah nak bajang. Cai mara petulas tiba nomor ci penuh lak aja lu. Kini berciin cenek turu. Pergaulan ci soroh pemangku, soroh balian, soroh kebatinan. Pelih hagulikan kilantas kini musim dot kena lu celak kotokan ci. Negara rayu. Engkau macam rayu kau kan bisa cingau nak lu. Kau lalu dekat dek nak cangau nak lu nak cengkahan ni. Nah, dek coba ke malu. Kelak luk aja makejang. Mai. Patut bisa ngigal, patut bisa majajaitan. Mai. Ngaya dini di kis kena di raja ni. Mai. Wah, kingkin cingau kena lu. Sing romantis yang bedrik tidak kotak kunci. Gendingan anggonak ya. Sing bisa menggending sih bisa sama gending. Gendingan apa? Ada sing tawang can. Kingkin masuk sih mulai sing sekan sing nawang kingkin. Nah, lautan gending. Menggending cangkanya menggending lautan. Ke Garuda Pancasila. Wah, Garuda Pancasila ngau kena lu ijanya nyak teko celak kotak kan. Gendingan ni ngai ngelanganin hadi nak ngau kena lu. Oh gitu. Miet nyang lo makin pogan itu marah tunggu wasin tidak wah tekan bajang-bajang itu nam sama oleh madon dinta nyam nyane mangmu madu
Dewa. Ida sang Subali ketekaning sang Sugriwa kalintang dada ring para panjang-panjang dah udan lewat ayo ayo mangkana kakandare prayo mamul. Sudah. Seyang bulan kadongan angel sudah masih cakap-cakap matan tidak. Cai wak cenik. Tinggalin oleh bonek nyantang bedino orang sana. Hidup kang. Ah, cai hidup. Tetap hidup banget. Aden mok jam kejang. Jalan cih nayang baktin lo kue kering ide dia ada witara patut nengias, patutnya masih ram. Jalan lo, tengin ada padut unalin.
Tuh Dewa Ratu. Ngoyong itu. Sombong sangen lu. Kenapa sampai nyamak? Pas kengkerat rojak nyamak tiang nih. Yen pet panung megaman bok tiang boy jak tiang megaman keles pusung tiang. Saja nyai sombong san jadi nak lu. Bedek olek gigis doen sing tadi polon ibu. Dong saja Ratu, dong sing inget umur jero nenek. Bekudu umur jero nenek, bani nyolek-nyolek anak panjang dong. Sebang barangnya ji emas kan celok kotor. Aduh Dewa Ratu dek ngaros kitu jero waya. Man engken pegang dekalak ini adina. Man. Engken jero. Ini ada pantun di sini. Pantunnya ada kayu, ada pot. Artinya ada bayu, ada kelepot. Nyak kacang aliang baso. Artinya nyak kencang aliang cang dua supah jerawayan cak ngidang doen. Jong singkat umur jerawayan. Dong umur jerawayannya bo 100 tiban nung inget jan deman kin dewek dia nudot kin dewek dia. Baca kedosan sedang lungan nih. Men kitu gigen jerawayan subuh pawah nung idang ajak tiang. Napin gigen cang bapawah. Jero ya gigen cangan yang anten mento matan jero subuh lamur nung keur ngajak ngidang ajak tiang. Apin matan cange bolamur. Ajak cang pulas kerapa geripisang. Kena masih ngapak padang jerawayan mentebok ke sebuah putih. Ngidang jerawayan kan ngajak tiang. Apin mbok cange putih. Nak putih-putih barong ketet yang Bang Dawangi. Putih-putih barong ketet. Apin putih. Apin boke putih ikut nih kenyir dah jerawayan jak ngidang kan ne sajo nyai. Nek jerawayan ngoyong nih. Nih jerawayan kan makumpi ngajak tiang sing. Makumpi becang. Papan ini sedang ngoncang cucu depan Dawangi. Men begitu. Yen pet prade nganten ngajak tiang mekengken jerawayan ngauk aja papan tiang. Tiang kewah kali. Halo kengken. Yen bapan ini tekes kumacang kene apa cang. Cucu matu tekepah. Men jerawayan sen kumah tiang. Halo. Pekak mantu tekepah jerawayan ngidangin tedo jangan jadi kayak gitu kan. Ngaji doen lu totonan. Kadang cang sekan-sekan teman lah. Kencing langsek nih. Sing tawang nak tuwo, sejak langsek cundun nanang. Pesajo nanang. Pas pesajo nanang mau umur bertuwo. Nu masih teman kena bajang-bajang. Nih besing nak tua-tua tuhu ada nanang. Tua-tua tuhu dia nak pesajo. Ngaji nutur nak tuwo dah kan cari. Ndak aja nanang buang jak sing hitungan situasi kondisi cek cara kuluk nanang. Cara kuluk nanti kuluk kan buang di jalanan kebek kesalim tarik tambang. Sing mau baju. Dong gitu kuluk ya buang orang cek kuluk ya mulai buang terus kuda di jalanan kebek-kebek sing mau baju. Manusia bepatuh nanang masih cara kuluk. Ada nanang banding orang gitu. Menurut sing norci. Ini kuluk apa orang cimaru? Sing mau baju, sing mau baju kuluk. Mento di TikTok, di Instagram, liu tepuk nanang manusia ni, apa boleh nak luluh, supaya nyansan mawak-mawak ke baju ni, supaya nyansan nyendek-nyendek ke baju ni, kau memang patut jadi kuluk tu, bah nanang cak ngidang kan, kita kita orang nanang, tu nak orang cang, lak dia runo pada orang nanang, tu dah tu cai lebihan munyi, ni jani mapan watakan palawaga ni subuh pada menjaga-jaga ini di kis kena di pulau ni, macam ni. Saudar manci dari cak nanang dari parakan harus pok yang lagi hidup jalan cak menjaga-jaga nanang. Mangkat warna tu
Jari tanan mari kanang kiskena di Purwataken pala. Aku ora sabo pada jaga-jaga. Manggih. Jari tak kena mari kanang paling ke di bulu. Anu natu pengaran, yang dasun anu. Repot ayo, pangarakan kunang. Winayu, abang kan. Titan sangan ning asramo sedang angiwa Diana lawan semadi. Samok tempat taruh musuh kira tekeng mata sampurna wirya sangkap mantra mantri kepala belawan lawan kapua bela Masak asik sak raksakan ero aku ekswargo manik niyo andin akan udah neng upaya asadi Bopeng kuduk kakak makau kedep sing pedeki. Aduh peng lu kakak ngau kanjai. Besek pasaot dine sing bisa cai matiang aja kakak kita deh. Matiang. Tiang listrik. Kawat tiang listrik. Tiang teu pare basa madio dong. Halus sing, kasar sing. Yen halus deh tiang. Ulang. Sangat. Tiang listrik. Kata jeneng listrik. Ulang. Sangat. Tiang melem. Nah, bangkit mada kanggo. Denas tak ketang bangkit mada kanggo. Tiang melem. Nengut. Mending apa yang bisa dimeneng kita menengan. Megending orang cicak. Nah. Malu nak kena konen paragat gening jang. Apa kena kecil konen paragat kakek benyep. Nena sinawang gending tamu liling kan. Gending tamu liling kengkel yo. Tinggal tamu lilingnya sebalik. Nih jani gending tamu lilingan gini kadang kengken tamu lilingnya memunyi bang kadang kengken tamu lilingnya memunyi kadang wah nih cek sono kita gending nah ngabah
kayu lakar pajang talo kakwa di seronggo. Wah. Gendengan apa dengut? Nih pantun masih bedek. Wah, apa artinya? Ngeba kayu lakar pajang talo kakwa di seronggo. Artinya? Ngeba kayu lakar pajang ngelah payu tiang matajan talo kakwa di seronggo. Nak luh tua masih kanggo. Wah, saya jak nak luh tua Kang Wangci. Nah, mesti kengke nak luh tua sing segar-segar kerci. Ngeruyuk kan jendang sini. Nulian ngut. Nelenan. Nelenan. Nah. Kompek wek misi makok. Ini kompek wek misi makut, kengken artinya. Nen malu nak yang perangkat. Kompek wek misi mako. Man nganggoh ditentene. Artinya? Nyonyo lepek masih kanggo angon petanggoh dientene. Ya, saya jak nyanyo lepek. Masih Kang Wangci sing mau bau sangat ini. Kakak jadi toten. Sambil langigal. Nah, ada yang Anyo. Orang igal jak lele kecil badi igal awak igal-igalan. Murid adeng-adeng, tadi adeng-adeng, melem gini. Igal apa kok igal? Kengken kadang kena. Kemudian ciben laib. Cai sorry kesiapan kaki sing kesiapan ben kesiapan kakinya namanya jantung ini. Tuh saja malam sinawang bayu nuk celaka kana. Jak teko jak ngasam-ngasapin mesti nunik ternas. Tenas kaplak kasih nyawang tenas mau winten kena ngaji ke mau winten ci. Saja saya orang igal jak klemet. Siapa ngamak yang kurang ci cuma. Kengken cang ama sepan cang. Bangun tengai. Ben misi maka on nek bayu. Wah agak on terus on ke bayun sih. Nih wes cai. Sing tahan ngamak maman con. Nah, betawang cang melam saya ngamah makan enak. Kewalo liu uyut di marga-marga nih, dagang-dagang uyut masih liu. Sing tawang ki dagang-dagang teh nak nguyut kebagusan kaku. Sawirah yen kaku mau belanyo di dagang tuh. Ye Pak Agus datang no kaya Ci Pak Agus.
Nak nguyut len do pangtawa Nguyut kengken. dagang-dagang nguyut ngorto basi koran encang ngorto. Gede dalam mau belanja ke mai. Teken nutur ke walo. Mahnya asik ah. Orang-orang. Menyen masih ngoreng dagang ewer. Ewer kengken Mun tadi samping jalane namping maman, namping dadaran. Len buka kenyak ngama, nyak makan. Binure namanya. Dakatnya makan cang anu dagang-dagang yen sing dar dagang ijak masam kan kemana ya cicak ngidang ngeles. Iyo menutur-nutur enci di jalan apa kadang cebas si Sinawang kakeus. Sing nawang gede murah watu lepang. Inan bagus. Inan wipawud ini di Jakarta bae jang ngidang. Ya si Sinawang di desa-desa. Yen nuju kake pesu ke parempat ni jek tuk-tuk kake kenik-nik pangtawang ci. Tuk-tuk kenik-nik. Ya. Tuk-tuk kake nyongkok kake masih nyongkok barang mah terus Sinawang ci bingung nek-nek pangtawang ci. Bingung kengken. Nih jelemo apa-apa nih. Saru bungut ken baong. Ah, cai cek ngene gitu orang ci. Sangat tiang melom nah kira bungut kan lem ada nih cai di ni ijo pas cai cek kan matakon nih dialing ke pulau ngiring kadilingi kido sang Prabu Nato Raja Tuang sang Tasu Nando Ida sang Rawana. Oh. Dialeng ke pura kuminan suke. Gumi kemah. Apa tak jadu? Minuman, makanan. Sorong mas-masan ada cek teben orang nan gumi di singkuangan buk bang tawanci. Singkuangan buk, singkuangan buk. Tuh, marebuk. Minuman sing masih kuangan ini. Tawanci. Yen nuju makan. Bir angon kake mau basah limo pada wajib gaya ke angon cuma basah limo bir menani dar siapa nih dar kake iya putih kan wajib limo belum ane angon cuma basah limo bir ane dar siapa putih limo belum ada sing nak mulai sugih gini sing gango iya putih angon basah limo bah nak ya orang ci limo sombong tuh Kakek nak nyombongan orang raja kakek tuan kakek ni. Ida sarana hau pangtawan si. Jorok ko dalam ratu dia. Bin ngelangkin tenas lah kotok ni. Udah karen langkin sing Nawang. Tenas memuintan ah bin memuintan makan orang. Tuh boy melam pangtawang di rani tu. Asal pengadaan bos neng au kan melam di tiang. Siapa nama cek manggis? Sing kadani bahan bekerman tipis kan lah. Sing Tawang gawe kerman. Aduh, walau dewek nutuk kan. Lah macam lah. Corak ke dalam corak ke sayang wah titiang ratu mami calung ke para kan ratu gede wadah lepas ampun panak sampun tangkel ring ratu
Sing tawang iki Thomas nang pangsit pon kaji. Thomas nang pangsit ratu. Bungas bin mangsud. Mirip pangken tongkang kena masih. Ampun sampun lah kene kedut orang-orang itu lah kene dia. Elom ditiang. Sampun api wedan sabocan durus telan dia sabocan. Mongki henok carake. Nok kena punang bolo raksasa. Hare parayo. Amangan, anginum, amusti, awija-wija, mari kandang adek ke dipuru. Jani titiang bakal ngaukeun para raksasa na makajang mangdo minum-minum, makan-makan, berpoya-poya, bersenang-senang. Mau bener. Coba lu. Ada cewek tua. Cewek tak koreng sih. Enak gitu. Nak kena penang para raksasa, buat tidak ngiring ada. Kan kono telam. Jani bengut. Ide sang rawana maro ngaraos. Isin raos. Kaku tunena ngaukeun raksasa na makejang. Kemudian keur minum, keur makan-makan, keur berpoya-poya. Baik. Nek kengken cek sing ada agae apa, sing ada acara apa, cek makan minum-minum, makan-makan. Pasti sing nawang kelawin alih ke pura sih. Biar sing ada acara, biar sing ada gaya, tetep makan-makan, minum-minum. Oh gitu. Awet. Watak kena raksasa dan kejar. Cemak, minumannya cemak. Mamanya cemak. Minumannya di kulkas cemak. Apa ya itu? Bir, whisky. Arak bedak, arak masih kanggo. Subuh ditetapkan di Bali gitu. Cemak, minumannya cemak. Cek mabuk. Raksasa tua gabung tua minum, makan, berpoya-poya.